Agaseke k'amakuru mu karere ngafunduriye muri Kongo Kinshasa. Ingabo za Loni ziri muri Kongo mu butumwa buzwi nka Monusco zigiye gusubira mu Uvira mu byiciro nk'uko byatangajwe no kuri ibikorwa by'ubutumwa bwo kugarura umuro muri Loni. Jean Pierre Rakurwa umunyamabanga mukuru Loni wungirije uri mu ruzinduko muri Kongo Kinshasa yasubiyemo na radio y'Abafaransa RFI avuga ko hazabanza indege izajya zigiye gukora ubutasi ku buryo ibintu byifashe muri Uvira ziturutse i Goma mbere yo kohereza abasirikare ku butaka. Monusco yavuye mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo 2024 muri gahunda yo gusoza ubutumwa bumaze igihe bwongererwa manda y'umwaka umwe. Monusco mu nshingano nshya harimo kugenzura ibarizwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'iyashyamba za M23. Rakurwa akavuga ko gusubira muri Uvira biri muri uwo mujyo. Rakurwa nyuma ya Kinshasa yitezwe uyu munsi mu birindiro by'ingabo za Monusco mu mujyi wa Beni muri Kivu y'Amajyaruguru aho bisigaye bikorera. Yasubiyemo na radio y'Abafaransa avuga ko hari impungenge ku mutekano za kajugujugu zirimo abadereva ko bityo bakeneye kwizezwa umutekano vuba bishoboka. BBC yavuze ko Rakurwa ivuze ko indege zijya gufata uko byifashe muri Uvira zizajya zihagurukira i Goma, agace kagenzurwa M23 kugeza uri ku kibuga cya Goma kiracyafunze. Ntibiramenyekana neza niba M23 izafungura icyo kibuga izi ngabo za Loni. Nyuma y'ubutumwa bw'indege abasirikare ba Loni bazasubira Uvira habanje kugenda bake nyuma hagenda benshi. Rakurwa yavuze ko izo ngabo zitazakoresha ingufu mu gushyira mu ngiro amasezerano ya Washington cyangwa se ya Doha ko ubwo bikorwa bya diplomasi ari byo bigomba ko ingenzi mu kubahiriza mu masezerano. Nkiri muri Kongo Kinshasa ariko umunyamerika Eric Prince washinze umutwe wa Chancellor Blackwater byemejwe ko yohereje mu Uvira abarwanyi be mu rwego rwo gufasha ingabo za leta ya Kongo Kinshasa kurinda ndetse no gukoresha za drone z'intambara. Ibiro n'amakuru y'itazi by'Abongereza byatangaje ko aya makuru byamirijwe n'abantu bane bayazi neza mu kubuza ko umwaka ushize nibwo umutwe wa M23 wari wigaruye mu Uvira wirukanye imiburo y'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ariko kuza gufata icyemezo cyo kuvamo nyuma yo kusiga itutu na leta z'umwe za Amerika. Eric Prince usanzwe uri inshuti ya President Trump wa Amerika amaze yarahawe akazi na leta ya Kongo kuko yifasha gucungira umutekano uce dukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora amakuru avuga ko Chancellor bereye umuyobozi bamaze igihe barinjiye mu ntambara ndetse ko banitabajwe ngo bafashe Kinshasa kwisubiza Uvira ubwo ari ikigenzurwa M23. Yaba umuvugizi wa Eric Prince cyangwa se leta ya Kongo bose banze gusubiza Reuters ubwo babazaga ibyariye amakuru. Ibi biro ntaramakuru byavuze ko icyakora umwe wakora mu nzego z'umutekano za Kongo Kinshasa yabivugiye ko muri kiriya gihugu abacancuro bafitanye isano na Amerika byashoboraga kuba inzitizi ku ngabo za M23 kuko zishobora kuba zitifuza kwikira mu byago byo gusakirana nabo. Kugeza ubu nubwo umugabo bafite abacancuro muri Kongo Kinshasa, Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika ivuga ko nta sosiyete n'imwe muzagira bafitanye amasezerano. Ibyumvikanisha ko impande zombi zitigeze zivugana ku byo kujya muri Uvira. Ushinzwe umutekano w'umunyekongo icyakora yavuze ko bari abacancuro baragiye muri Uvira biri umurongo wo gutanga mu y'agaciro ku bw'amasezerano y'umutekano. Reuters yavuze ko abacancuro Eric Prince boherejwe muri Uvira nyuma yo kubisabwa na Kinshasa gusa ngo bamaze kuva muri uriya mujyi basubira mu kazi kabo k'ibanze ko kuvugurura ibyinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umwe mu bazi ko abacancuro bagiye muri Uvira yavuze ati Kinshasa yari yakeneye ubufasha bwo kwisubiza Uvira hanyuma bakora ibishoboka byose. Yasubiye kuko abapolisi b'imisoro yinjira. Undi muntu yabwiye ibiro n'amakuru by'Abongereza ko barwanya Eric Prince bashobora kujya bitabazwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe cyose babisabwe na leta ya Kongo. Imwe mu masoko yavuze ko abacancuro Eric Prince bahaye ubufasha bwa drone ingabo za Kongo ubwo zarimo zirwanira M23 muri Uvira no mu misozi miremire ikikije uyu mujyi. Usibye abacancuro ba Blackwater, amakuru yemezwe na Reuters avuga ko Kongo Kinshasa yanitabaje abacancuro b'Abanya-Israel bamaze igihe batoza batayo ebyiri z'abakomando bayo mu gukora operasiyo zo kumanywa ndetse n'izo mu ijoro. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ishyirahamwe ry'abanyamategeko ba Uganda. Uganda Society ryasabye ko perezida wa komisiyo y'amatora y'iki gihugu Bwana Simon Byabakama yeguraga gukurikiranwa mu nkiko uko amatora yaherutse mu gihugu yabaye mabi nyamara agenda w'umurengero w'amafaranga. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko abanyamategeko bavuze ko amatora ya perezida muri Uganda yabaye mu mwuka mubi arimo imbaraga za gisirikare z'umurengera ndetse n'intugunda kandi ko atabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Muri raporo ku migendekere y'amatora y'ishyirahamwe ryakize hanze ryavuze ko ibyabaye bidakurikije itegeko nshinga rya Uganda kuko riha rubanda uburenganzira busesuye bwo kwihitiramo abayobozi ariko ngo siko byagenze. Ukurikije ibitangazwa n'iri shyirahamwe rigaragaza ko amatora yabaye adakwiye kwizerwa ndetse na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora warebereye bene kugahuma munwa akwiye kwegura kandi agatabwa muri yombi akagezwa mu nkiko kuko yagambaniye demokarasi. Mu ntenge zishyirwa kuri Simon Byabakama harimo ku gikorwa cyose kuva ku kwandika abantu bazatora kugeza ku munsi nyirizina wo gutora byagenze nabi ku buryo akwiye gufungwa. Umunyapolitiki Robert Cyagoranye Sentamu Zomboboyne nawe yamaganye ibyavuye mu matora nubwo bitazwi aho ari yahunze kuko avuga ko abasirikare bajana impuzi bashaka kumugirira nabi. Leta ya Uganda ishimangira ko amatora abaye neza ndetse cyane igashimangira ko abayanenga ari abadashyigikiye ubutegetsi buriho. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko abanyamategeko bavuga ko Simon Byabakama ndetse n'abantu bose ayoboye muri komisiyo y'amatora
amatora bakwiye kwegura bakanakurikiranwa kuko ibyabaye muri iki gihugu ari igisebo kuri demokarasi. Umuvugizi wa komisiyo y'amatora abwiye ikinyamakuru kuri cyamwe niba rifite ibyo rinenga rikwiye kugana inkiko rikareka guteza urubwa mu itangazamakuru. Hagati aho ariko hitwa Magere yatowe n'umunyapolitiki Robert Cyaguranye Sentamu alias Bobo Wine, umutekano kugeza ubu wakajijwe cyane ndetse amakuru avuga ko uhanyuze wese abanza kwerekana ibyangombwa. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko yirirwa abasirikare no polisi ndetse n'indege z'umutekano. Abaturage bari ko wuzuye za kamera zicunga umutekano ku buryo uhanyuze wese amafoto yaba yafashwe kandi ko bigoye kwinjira mu rugo rw'umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Umuvugizi wa polisi ya Uganda aherutse kubwira abanyamakuru ko bashinzwe umutekano bari muri kiriya gice kubera umutekano w'abanyayuganda bose muri rusange kandi ko umunyapolitiki nta kintu kizwa aregwa cyatuma wungagata urugo rwe. Ntarava muri Uganda, Jenerali Major Deus Sande wari umuyobozi wa diviziyo y'ingabo za Uganda zishinzwe gukoresha imodoka z'ibifaru yapfuye ubwo wari mu nzira ajya gushyingura Jenerali mugenzi we uheruka kwitaba Imana. Inkuru y'urupfu rwe yemejwe n'umuvugizi w'umusigero wa DPF Colonel Chris Magezi mu butumwa yanditse kuri urwo rwa X ati amakuru nanone yongeye kugurira umuryango wa PDF hanyuma n'umubaro mwinshi turemeza urupfu rutunguranye rw'umuyobozi wa diviziyo ikoresha ibifaru y'Imasaka Major General Deus Sande rwabereye muri Mpigi hagana saa 9:45. Major General Sande yapfuye ubwo ari mu nzira yerekeza i Kampala aho yari agiye gushyingura mugenzi we Major General Francis Takirwa kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo General Takirwa ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda zigwanira ku butaka yapfuye azize uburwayi. UPDF yavuze ko Major General Deus Sande yagize ikibazo cyo guhumeka ubwo ari mu rugendo hanyuma bagereza kumujyana mu bitaro bya Mpigi ariko ntibyagira icyo bitanga. Yunzemo ko intandaro y'urupfu rwe izatangazwa nyuma mbere yo kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Hanyuma umusirikare mu ngabo za Uganda ku cyumweru yarasiwe ku kibuga nyuma yo kura amashiringi ya Uganda 2,000 yo kwinjira ngo arebe umupira. Byabereye mu mujyi wa Cyatereka wo mu karere ka Kagadi ku kibuga cy'ishuri ribanza rya Kiliziya Gatolika ryitiriwe Mutagatifu Petero. Amakuru y'urupfu rwa Mbare Akuzibwe wari ufite imyaka 35 y'amavuko yemejwe n'umuvugizi wa polisi ya Uganda mu ntara Albertine Superintendent Yakiza Aaron Julius ati byavuze ko nyakwigendera yagereje kwinjira ku kibuga nta ruhushya hanyuma ashwara n'umupolisi. Umupolisi yahise arekura urufaya rw'amasasu arasa Akuzibwe Mbare wahise upfa. Superintendent Yakize yunzemo ko umukeko wo kurasa uriya musirikare yahise yikiriza sitasiyo ya polisi anayikiriza imbunda yakoreshaga. Yavuze kandi ko izina ry'uriya mupolisi wishe umusirikare ryagizwe ku mpamvu z'umutekano ndetse n'iz'umuryango we mu gihe iperereza rigikomeje. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko uriya musirikare wa PDF yaraswaga abayibonye umva ko yari yambaye imyambaro isanzwe ajya kureba umukino wahuzaga ikipe yitwa Super Lions FC n'iyitwa Rwanda FC. Bavuze ko kwinjira kuri uwo mukino byari amashiringi ya Uganda 2,000. Amakuru avuga ko nyakwigendera yaguze itike yo kwinjira ku mukino ariko biba ngombwa ko asohoka gato ngo agiye kureba nyina umubyara hanze. Ubwo yageragezaga kongera kwinjira ngo yasabwa andi mafaranga avuga ko yari yishyuye. Uyu musirikare ngo yasabye ko yakongera amashiringi 1,000 ko yari yishyuye mbere. Abateguye umukino barabyanga. Nyuma y'impaka no guterana amagambo ngo byabaye ngombwa ko umupolisi witwa Samuel Katukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Cyatereka atiye ku musirikare kuva ku kibuga gatahunda arabyanga. Ikinyamakuru Daily Monitor yavuze ko Kato yahise akubita Mbare urushyi bintandero y'imirwano hagati yabo bombi ari nabwo wari ufite imbunda yahise arasa mugenzi we. Umuyobozi w'inama y'umujyi wa Cyatereka Yosamu Musisi yamaganye ibyabaye yisurugo muri igikorwa kitarimo ubunyamwuga. Ati Kato nk'ushinzwe umutekano watojwe yagasabye ubufasha bagenzi be hakabaho hitabwa muri yombi aho gukoresha imbaraga zica. Yunzemo kunyakugendera umusirikare uri mu kazi wa UPDF wari mu Kibari. Agaseke k'amakuru mu karere ngafundikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika Monusco mu gihugu cya Tanzania hitabwa muri yombi rya John Heche vice perezida w'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi rya Chadema wafashwe tariki ya 22 z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize ryongeye guteza umwuka mubi mu baturage b'icyo gihugu. John Heche yafatiwe mu mujyi wa Dar es Salaam hanze y'urukiko rukuru aho yari agiye gukurikirana urubanza rwa Tundulisu umuyobozi mukuru w'ishyaka Chadema wafashwe muri Gicurasi umwaka ushize akurikiranwe ibyaha bifitanye isano no kugambanira igihugu. Itabwa muri yombi ry'abanyapolitiki bombi batavuga n'ubutegetsi bwa Tanzania ryongeye guteza umwuka mubi mu baturage batuye mu bice by'umujyi wa Dar es Salaam bakomeje kwandika ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko leta y'icyo gihugu ikandamiza uburenganzira bwa muntu. Umunyamategeko wunganira umunyapolitiki Tundulisu Dr. Rugemereza Nshara avuga ko umukiriya we mu burenganzira bwo kuburana yiregura ahubwo inzego z'umutekano z'iki gihugu zikavuga ko agomba gufungwa burundu. Mu mashusho n'amafoto biri kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga muri Tanzania bari kwibasira cyane Perezida Samia Suluhu Hassan ukomeje kunengwa n'abatavuga n'ubutegetsi bwe bamushinja kwiboresha igitugu abaturage no kudaha amahirwe barenganijwe ngo berekane ukuri kwabo. Reid Hassan umutangabuhamya avuga ko yahoze ari inshuti ya hafi y'uwo muyobozi w'ishyaka Chadema yabwiye itangazamakuru rya Tanzania ko Tundulisu yarenganijwe ndetse ko ubwo habaga ibiganiro byari bigamije kumugira umwere ubuyobozi bw'igihugu bwabyamaganiye kure buvuga ko yarekurwa mu gihe gusa yemeye ko ari buhita ava mu gihugu burundu. Kugeza ubu umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'abanyapolitiki barwanya ubutegetsi
ubutegetsi muri Tanzania na Perezida Samia Suluhu Hassan. Perezida Samia Suluhu Hassan amaze iminsi 100 ku butegetsi kugeza ubu, ariko basengura politike bagaragaza ko ari iminsi atakwishimira kuko yahuye n'ingorane kurusha iminsi 100 ya mbere muri manda ya mbere. Amakuru avuga ko muri iyi minsi 100 nibura ikintu abanyatanzania bishimira ari uko yavanyeho ko ibitero bifatira imirambo y'abantu bapfuye bakabura ubwishyu, kuko agaragaza ko ruko baza abantu inshuro nyinshi. Reka nsoze mabwira ko umusore w'imyaka 32 uvuga ko ari umurundi ari imfungwa y'intambara muri Karere nyuma yo kujya mu Rusiya azi ko agiye kwiga, ariko nyuma y'amahugurwa yo kurasa no gutera grenade akorezwa mu ntambara i Donetsk muri Karere nk'uko abivuga. Muhamya yatanze mu kirundi bwateguye bugatangazwa n'ikinyamakuru United 24 Media kiro bya Perezida Karere gitangaza amakuru kuri iyi ntambara abogamiye ku ruhande rwa Ukraine. Jean Bosco Kimana avuga ko atabonye amahirwe yo gukomeza amashuri ya kaminuza mu Burundi, ariko yavuganye n'umugabo witwa Elias akamwizeza amahirwe yo kwiga mu Burusiya. Ikinyamakuru BBC nicyabaje kugenzura mu buryo bwiza bivugwa na Kimana, kandi uruhande rwa leta y'Uburundi ruvuga ko rwamenye ikibazo cy'uyu musore ariko ntacyo ruragitangazaho. Ubuhamya bwe buriyongera ku bw'urundi rubyiruko rw'Abanyafurika bijejwe akazi, amashuri cyangwa se umushahara mwiza rukisanga mu ntambara muri Karere rurwanira Uburusiya, bamwe muri bahasize ubuzima. Akimana avuga ko nyuma yo kohereza pasiporo no kubona ibyangombwa yagiye mu Burusiya, ko nubwo arazi ko ari intambara hagati y'iki gihugu na Ukraine, ariko atarazi ko n'umunyeshuri ashobora koherezwa mu ntambara. Yongeraho ko yizejwe gusubiza $2,000 by'amadolari yatike y'indege yatanze yamugejeje mu Burusiya, ariko ko agezeho ntayo yigeze ahabwa. BBC ivuga ko izi network y'abantu bashishikariza urubyiruko rw'Uburundi kujya mu Burusiya kwiga cyangwa se guhabwa akazi gatandukanye, ndetse bamwe bagatanga amafaranga kugira ngo babigereho. Mu kwezi gushize ikinyamakuru cyatangaje ibyo cyabonye ku mugore witwa Polina Alexandrovna Azarini gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gushishikariza urubyiruko rwo mu bihugu birimo n'ibya Afurika kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya, arwizeza umushahara ugeze ku $3,000 by'amadolari, ni hafi miliyoni 9 z'amafaranga y'amarundi. Bamwe mu bo yabashije kujyana baguye ku rugamba. Kuri iki kibazo leta ya Kenya bwa kimwe cy'amakuru kizavuga na Uburusiya kubera amakuru akomeje kwiyongera y'abaturage bayo barimo kujyana muri iki gihugu ku rugamba muri Ukraine. Uretse witwa Elias, Akimana ntabwo avuga abandi bamujyanye bari bo, gusa avuga ko yarijejwe kwiga civil engineering muri kaminuza i Monusco, kandi bagiye ari abasore babiri b'Abarundi bazi ko bagiye kwiga. Bageze i Monusco avuga ko bahise bajyana mu mujyi wa Orel, aho bageze ku itariki ya 11 Ugushyingo umwaka ushize. Nyuma yo kuruka bagasinyishwa inyandiko ziri mu Kirusiya. Ati tumaze gusinya twarasohotse dusanga imodoka ya gisirikare iradutegereje. Avuga ko bahise berekeza mu nkambi ya gisirikare bagahabwa impuzankano za gisirikare. Kumwe mu bahuriye muri Pakistani ari bamusobanuye ko bagiye kujya ku rugamba. Uwo muri Pakistani yabwiye Akimana ko nyuma y'ayo masezerano bazishyurwa amadolari y'amanyamerika $27,300, ariko Akimana avuga ko amafaranga nayo bahawe, gusa ko kuri telefone bari bahawe babonye hajyaho amarubure $2,800, ni hafi amadolari 60 agera kuri konti bari bafunguriwe. Yongeraho ko na bagenzi b'Abarundi babaye batatu bari bafite ubwoba kandi nta muntu ubasha kumva ururimi rwabo ngo bamubwire ko badashaka kujya ku rugamba. Nyuma y'imyitozo y'ibyumweru 2 birengaho iminsi mike, Akimana yavuze ko na bagenzi boherejwe ku rugamba i Donetsk muri Karere, gusa ko ataje kurwana. Ati nifuzaga gucika ku rugamba. Avuga ko yamaze iminsi 10 cyangwa se irenga nta mazi nta n'ibyo kurya bafite, maze akaza kwikiriza ingabo za Ukraine aho bamwatse telefone na pasiporo ye bakamujyana gufungwa. Akimana avuga ko ari amatangazo menshi ahamagarira urubyiruko rw'Abanyafurika kujya kwiga mu Burusiya. Ati mwitonde mushobora kwisanga ku rugamba. Iki gitangazamakuru cy'abajurani rwa leta y'u Burundi niba ruzi ikibazo cya Akimana ruvuga ko rwakibonye ku mbuga, ariko ntacyo rurabasha kukivuga muri aka kanya. Akimana yasabye leta ya Ukraine n'abarani uburenganzira bwa muntu kumufasha gusubira i Burundi ngo niba bishoboka. Muri Afurika bambwire ko umushinga mushya w'itegeko ryakwemerera Perezida Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe kongera igihe cyo kubutegetsi washyirijwe guverinoma y'iki gihugu. Uyu mushinga w'itegeko wateje amakuru asaba kongera manda ya perezida ikava ku myaka 5 ikaba 7, kandi abadepite aho kuba rubanda akaba ari batora perezida mushya. Abawunenga bavuze ko uyu mushinga unyura itegeko nshinga rya Zimbabwe. Uyu mushinga w'itegeko uvuze ko Mnangagwa yaguma ku butegetsi mu y'imanda ya kabiri nayo ya nyuma igomba kurangira na 2028. Minisitiri w'ubutabera Ziyambi yavuze ko hazabaho ibikorwa byo kumva ibitekerezo bya rubanda mbere yuko ugera mu nteko ishinga amategeko kugibwaho impaka. Byiteze ko uyu mushinga ushobora kuregerwa mu rukiko wamaganwa. Mu matora y'akamaramaka yabaye 2023 abanyazimbabwe batoye ku bwiganze bemeza itegeko nshinga ryashyizeho manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Icyo gihe hari ku bwa Perezida Robert Mugabe, ubu hashobora gukenerwa indi kamaramaka kugira ngo iyo ngingo ihindurwe, kandi perezida uriho ntiyemereye ko yakwiyamamaza mu gihe haba impinduka. Mu mahanga abantu nibura 9 bishwe barashwe mu burengerazuba bwa Canada, barimo 7 barasiwe ku ishuri nk'uko bitangazwa na polisi y'icyo gihugu. Polisi yavuze ko 6 mu bishwe batahuwe ku ishuri ryisumbuye rya Chambura Ridge Secondary School mu ntara ya British Columbia. Uwa 7 yapfuye ari mu nzira ajyanwe ku bitaro. Abandi 2 basanzwe bapfiriye mu rundi rugo. Polisi yemeza ko ufitanye isano n'ibyabereye ku ishuri. Abantu 25 barakomeretse. Umuntu byemeza ko ari we warashe nawe yasanzwe yapfuye uko bigaragara bitewe n'igikomere yiteye nk'uko polisi bitangaza. Minisitiri w'intebe w'intara ya British Columbia David yabihanganije ababuza babo, yanze kubiga nkoranyambaga rwa X agira ati imitima yaciye muri Chambura Ridge muri iri joro kwifatanya n'imiryango babuza babo bakunda. Leta izakora ibishoboka byose mu gufasha abaturage mu minsi iri imbere mu gihe twese turimo kugerageza
gukomeza kwakira ibyago udashobora kwiyumvisha. Minisitiri w'intebe wa Canada yihanganije ababuze ababo, yavuze ko yashegeshwe n'iraswa riteye ubwoba ryabaye uyu munsi. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umupolisi mukuru Chief Superintendent Ken Floyd yavuze ko hakiri kare kumenya niba umubare w'abapfuye uziyongera. Yavuze ko abanyeshuri n'abakozi bose bamugera ku ijana bahungishijwe bakurwa muri iryo shuri nyuma y'uko abapolisi bahageze basubiza ku butumwa butabaza bw'uko hari umuntu urimo kurasa. Polisi yavuze ko yatawe ukekwa kugaba icyo gitero ariko ntirimo gutangaza izina rye ku mugaragaro. Chief Superintendent Floyd yamenyekanije ko ukekwa ashobora kuba ari umugore. Yavuze ko ukekwa asanzwe yapfiriye muri iryo shuri, ari nawe muntu polisi yari yavuze mu butumwa bw'impuruza yohereje abantu kuri telefone. Ibitangazamakuru byo muri Canada byavuze ko iyo mpuruza yasobanuye ko ukekwa ari umugore wambaye ikanzu ufite imisatsi y'ikigina. Abatetsi bashinzwe uburezi batangaje ko amashuri abanza muri ako gace yagiye gufunga iminsi isigaye y'iki cyumweru kubera ibyabaye. Hanyuma igitero cy'Uburusiya cyishe abantu nibura 4 barimo abana 3 mu mujyi uri mu burengerazuba bw'umujyi wa Kharkiv nk'uko bivugwa n'umutegetsi wo muri Karere. Agaseke, umukuru w'ubutegetsi bwa gisirikare bw'akarere ka Kharkiv, yavuze ko abahungu babiri, buri umwe muri bo w'umwaka umwe, umukobwa w'imyaka 2 n'umugabo w'imyaka 34, bapfuye nyuma y'uko indege ntoya y'intambara itajyamo pilote cyangwa se drone ikubise ku nzu bari barimo. Umugore utwite w'imyaka 35 n'undi mugore w'imyaka 76 bakomerekeye muri icyo gitero cyagabwe ahitwa Ibhodkiv nk'uko Agaseke yabivuze. Icyo gitero cyo mu ijoro ryo kuwa kabiri cyo mu gihe Uburusiya bwongeye ubwo bitero nyuma y'uko bwari bumaze icyumweru bubihagaritse ku busabe bwa Perezida w'Amerika Donald Trump. Yari yasabye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuhagaritsa ibitero muri iki gihe cy'ubukonje bwinshi muri Karere. Perezida wa Karere Volodymyr Zelensky yavuze ko ingabo z'Uburusiya zongeye igitutu mu karere kari mu mujyi wa Kharkiv wa kabiri ukomeye muri Karere, zirasa ibisasu bya misile balistike za mbere nyinshi cyane ku bikorwa remezo byo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingufu z'amashanyarazi. Zelensky yavuze ko Amerika ishaka ko intambara n'Uburusiya irangira bitarenze muri Kamena umwaka, ndetse ko impande zombi zatumye ngo zijye mu biganiro muri Amerika mu cyumweru gitaha. Uburusiya bwagabye igitero gisesuye kuri Karere muri Gashyantare 2022.